bisan maga hindi hipurno waray kabarakan ngan diri aral na kay punto nga mahimya damuan maghusay nga kababayutan mabungtuhan hipurnos iyuhi pikitan kan hipurnos lalo pirmi magtawa-tawa hindi mo itaon bagan waray problema pirmi malipayon at pamahon-pahon at mga kamahiyong ala sige sang kaysayaw na haring palis naghuhulat na mahusay yabatan pa nakahipurnos ka naranga maniguro ayaw pangalan kay diri kakudaan kasan basta sayaw irinakutang bisan maagahan. Naghuhulat na mahusay yabatan pa nakahipurnos ka naranga maniguro ayaw pangalan kay diri ka atrasan basta sayaw hinahundang bisan magahan hala sige sang kaysayo na haring panis naghuhulat na mahusay yabatan pa nakahipurnos ka naranga maniguro ayaw pangalan kay diri ka kudaan kasan basta sayaw hinahundang bisan maagahan panaminudo. Okay, this is Barangay Hangtod Fiesta 2024 Harapan bersama Variety nahibog sa dalilihan pagkuran ito halawan nagikaw ubudan paburan at buwan ng ating sablag nitong besman hala na isahi hala paburutan kung diri mati mo siliga ihapaan gala oye kay damo painit masunod na mapukuran sa pastilan bisan paunuran ay pagkalam kay papayungan hala na isahi hala pamurutan kung diri mati mo siliga ihapaan gala kay damo painit masunod na mapukuran sa pastilan bisan paunuran ay pagkalam kay papayungan. Salamat sa Sangguniang Bayan member Honorable Ricardo Batula ngan sugad man kan Miss Abilene Pulga san maupay nga pag-interpretar sing sayang makuratsa.